ئەم ساڵ بەشدارم لەو کۆنسێرتەیە کەوانی کۆژەنە ساڵانە ئێمە تەمرینی تیا ئەکەین ئەو مادەی کە وەری ئەگرین اینجا دوای ئەوە بە کۆنسێرتێک پێشکەشێکین و خەڵکیە سیرمانەکات و پێشکەشیانەکەین. وەک نەریتێکی ساڵانەی خۆی پەیمانگا لە دوای تاقیکردنەوە هەڵسانگانی خوێندکارەکانی ساڵانە ئەو بەرهەمانەی کە پرۆڤەی تیا ئەکەن و پراکتیکی تیا ئەکەن ساڵانە لە پەیمانگا ئەیکا بە کۆنسێرتێک و دواتر بینەرانیش لە دەرەوە ئەتوانن بێن مەسەری کۆنسێرتەکانی. ام شغل موبايلات كان موبايلات ما اغلب جدربتين دولة خليجي دبي صيني موبايلك طبعا افصاله نوكي صالة بيش بري 2 ساله و 3 ساله و 4 ساله جالك سيكون موبايلا خوف بيا كتيا موبايلي بهو جيمن ابيت يعني بن $150 $200 بهرا بدر اودشم. شغلي ما تصليحه وكرينه وفروتنا وبارا بتر تصليحات سر ظلامات كن يعني شكستنا شاشة وباتري بدل كرنا سبب باتري يجي جرا بوب جيت كن باتري دوان خراب بن شكستن جي باما شكستن خاش شكن يعني هم هذا يعني. Farklı sabunlar bizde bayağı var. Yani yaklaşık bizde 500 çeşit sabunlar var. Saç için olan var, sivilce için olan var, ten rengini açan var, siyah noktayı gideren var, saç uzatan var, egzama için var, mantar için var. Yani bir sürü ürün var bizde. Çoğusuna garanti verebileceğimiz ürünler var. Keçi sütü sabunu var bizde. Aynı zaman lekeyi giderir ve aynı zaman 2 tonda ten rengini açar 3 gün içinde. Egzama için olan var bizde. Egzamayı tamamen bitiren sabun var bizde egzamayı. Egzama olan bölgeye sürüyorsun, köpüğünü bekletiyorsun. 3-4 dakika köpüğü bekledikten sonra bol su döküyorsun. Tamamen egzamayı kaybeder. Alın hanımefendi şöyle. Bir de beyazlatıcı vardı size. Aynen.